Mila. Dah. Amud lama. Amud lah. Hodak Inun ko lo. Hodak ko amud eh. Foto na uthai nai kole ho sartum ho. Ini cuma mabahi juta kau. Ong surar ma. Kaila ho. Kita lang ni. Tak. Pini nilitum dak hiruni 0 point long nilitum dak ake hai fencing be x em lo pen in charge cem Karbenglong Autonomous Council alang lipan karcho nilitum mahin pen nili jasemet nili bangke karbi hirjir amai phu nili lo pen nili lo ko da bangke alang litum an same hiruni arat lo ba hiruni hoi pen si alang litum dak alang lipan ning ching sam mate ning karong semen ning karong puthaksi alang lipan kardom pajir dun lo lasi nitum pohu pensini tum archu pon lo athe archu ponan ko alam thela pehlo 1995 1st April itu ASCC KSA KNCA DSU latum alang nitum pen itu agreement central government state government lasu tripartite talks dolo apen ke laso him pen ke aljak include so che song pen so ke long MOU so agreement so along pen sitame non bang ke Karbenglong Autonomous Council lo pen aprang Karbenglong District Council Karbenglong District Council pusa laso det pen phi bang ke Karbenglong Autonomous Council pusiplo ke AAC lasi laso pen 30 department pamu alangli pen same chini ponlo 30 department tinlong ko same directorate ke office da Karbenglong long atu at nang po ahead athebang ke laso MOU sign that pen athebang ke accorded pen athebang ke la pen 30 department lo ko bang ke 4 pillar flow te legislative power financial power la pen ke law and order la pen governor la 4 pillar bang dolo la solo ko la pen an parata DC la pen SP fan ACR annual confidential report bang ke talk long so MOU long ta do kok lo la se tame power bang theulo la pen ke aprang district council hut 17 power plus 30 pulote 47 powers dolo MOU sign that pen la pen aku 4 pillar so power bang same aku plus undelo pulotan te 47 pen aku 4 pulote 51 la so power long lo hola so la pen ke la so power ke long kunana pen sigiban lo pulote state list concurrent list la pen ke kosan ho state list concurrent list pen union list la tinta a list long pen sila dak la so bang pangrum lo la si ningarong lo seta api OM official memorandum la so dolot do that pen sita min non anta abangke non bangke api one by one sipen isi state government long power chiru thulap la so chiru thulap joine pen si alang li bang ako PIL pidelo state government aphan la si state government aphan PIL case pidet pen non ini an alang li long kachini du na peng plonte hai de do alang li si PIL case bang hai thu delo mate state government Assam government bangke surrender delo lapen ladak nili kachini thu bangke ladak asapso a problem asapso do hoy bang la helo asap nangche chak dun lo pusipulo he je state government atum aprang gitu Karbenglong Autonomous Council tum pisia power ke doma la so MOU ke chetoga tengpen la so tengsi non bangke enjoy power enjoy long pu pusi nangche chak dun lo pusipulo hoy pisi tame arona teng pulote lada Karbenglong Autonomous Council atum bang mane affidavit ada laso wardi kipia pranga bangke labang donangji affidavit la thu Karbenglong Autonomous Council ahin pen taramne ake hai tuleram ronghang
hoi lo bate Karbi Anglong Autonomous Council hoi pen la sobar di ki pia prang bangke pidipit pidunai la so pidipit ki pidunan kok alam the bang la puhelo je ni tumalong je lason jitu jitu besahap ipu bate kes ki pia hut la so bangke ni tum ahok lo la bang ni tum hodun lo ni tum bangke ni tum power restore lo made power chiru er lo la ke ahok lo ba la ke kali kusame la so pidipit bange pidunang ji sala so pidipit bangke non ka chinia teng pulo te pidun di labang asap so absus lo ate pidipit pidun de lo pulutang te a problem bangke hola state missionary mate state government atum tongke alang litum phan Karbi Anglong Autonomous Council phan mare kapa pidun de chenamma power jitu pinang kokji state government tum Karbi Anglong Autonomous Council phan state atum pinang kokgi power pinang wekpo amala so bang ardi pa weji phan tongke la so Karbi Anglong Autonomous Council a hin pen pidipit pidun de ma kubangsi ngili bangke dab do thukoglo lasi jarnon alangli haide lo lasi alangli phan choro lo kurwang thokar rompa jirlo la penke asitin section atum same itum Karbi Anglong arat atum bate ensil arat atum kangchir bate kenang sot autonomous state la so kache song along la so MU sukti ala bangke daga do koglo pot la so power chirui pen ka pachirui long le deja phansi alang li PIL ki pen a case ta high to that lo ubang lo si alang li phan choro re ne pen ilitum ka do ka bes tame choro ponangji pen alang li phan platform tin same intellectual pen sing lok along pu same alang li phan kar chu pon ame ha pon si ar chu ponai pu si nilihin pen same aku puthot Karbi Anglong arat ka do we atokanu ge do bang pu bang pitum ha same nilihin pen chuning ri pon thu padikrim lo asi nilihin pen tame lam the bang padingo elo puthe jarnon non pen eprang al bang ke jitu power as per 6th schedule constitution so 6th schedule constitution ateng pen kachi enjoy lo ya phan alangli hin pen alangli ibu propen kachi padugo phot apot nilihin pen kurwang thua kardom be sanghu phan same nilihin pen ta kardom pa jir thulo la pen nili kadogo be phan same Karbi Anglong rata tum phan same nilihin pen same kurwang thu kardom pa jirsi nilibang lamthe pansi pajut kolo kardom PIL ke pilo labang ke nili PIL ki piang tung kuning hangre kolam bang kali sitame isia por bang ke Karbi Anglong arat doan kibi kithi aklimang phar sarpi sarfu thoi inglong atoka tiki do amuluk an kachi song pen kelong jakong bang ke non jakong joy mandela son se mandelo lasi asam sarkar tum labang soa jakong mukha nang chi pudun bala so jakong mukha nang kecem dun po bangke chokche pusi nili PIL piramlo lapena PIL ke non ke hai pusi punang kok po he lasi non laso high court long pen keraya teng pulo angte Karbi Anglong arlo badi mahasa arlo gitu labang so 95 MU pen kilong jakong ana bangke ko anma department kelong lage constitution long siluchok lo lasi laso department ahem fu bangke nono bangke Karbi Anglong Autonomous Council pen di mahasa Autonomous Council lo lasi la hinia Autonomous Council along gitu jesemet Karbi Anglong along alam bet pudamlo pudong te asitina department bangta nono bangke directorate bangke do etpo agriculture pusta directorate do kokko veterinary pura directorate do kokko industry pusta directorate do kokko lason si subject hongkep laso kelong bangke nono bangke directorate bangke do etpo lasi directorate do etlo pulong nampar era ke ason ahem fu mase Karbi Anglong Autonomous Council delo pot upi mai kleni Karbi Anglong Autonomous Council cholo kali nili bilta long lo he council so ta bilta nang nili phanda bilta nang ap ko son ma lu ga tu belang lang lasi lamang solo nili peklang ko nili apol long delang si council long je tong thekte delo lasi laso je tong lo pulong te Karbi Anglong Autonomous Council si am phanda nili laso lam mukha son ma po mangi nili hin de punayan man bangke nili upo bat kini pura chiri ko lan cholo nono ale Assam government bange manang chak derlo Assam government bange nang chak derlo je ni tumke
la Karbi Anglong Autonomous Council kan kipitang a subject ko an magedo la so subject long ke nituna chipurunde nituna odunde aprang tuna odunde ku kecoba lam siningil hai non bisaralam secondary education council Karbi Anglong subject sitame seba pensi metric ke porikha geti HSLC porikha mukha ke seba tum sinom ta kondak bo la selang tunang chipurunde pu ninge bangala ke kecoba lam lo la si la isi example hai la soasa sitting department ota la song selang tum chipubom lo Lasi non alang tu bangke lah lo menunci ke lah dak pengke nang cipun dulu. Kalau nang cipun juga lo pada state government mana putunan kok. High court sol kon aku iltum kan nang kok. High court sol nang kan tunai puluh ke. Lapen jongsi Karbi Anglong Autonomous Council hin ben ta pangkri pulo na Karbi Anglong Autonomous Council kon ta punan kok. Karbi Anglong arat tum kacesong pen kelong aja kong jongsi panahok beji pulong te council fan pusita muge punan kok. State government fan kosong gitu. State government fan ki pucur kan gak itu council fan ta ki puye fan milige ni klong pen lage kisik ding la anu ka prek kopane nang ke hoy ta ho na kumane nang ke toy ta ho kumane na pin khat ta ho pola mali mili jongjung pe na bangke mili jongjung ma tha mang ha no te Karbi Anglong arat tum sarpi sar ko penana muni tum non pirthe bilu mati ala so ka che song ho nang do duna mu penangan to abang ko ke pirthe long sa bilu mane ke sar kan stilo mane ke so kan stilo mane ke hala so ka che song ho hilia mu chu kan si thilo ason dulu mati lasi lahaya apran ke dama mu ke dama haya karjong kan thil atau fan mangke litum ke kupuloma puji laso karjong fan lang plot pen irin iklem ko bangke chokre lasi laso alam mangke milige mili jongjung bangke un an bangke mili che song ko